Mabisusuay patapurin mana Toriri mo gatos indua Kanakatong haruson lihon Haruson lihon No kita malun Yesus kasastari korong Ay soko iwa sino kadang katong Jesus masondihon. Ano misis at takawad isang samay? Kinarahingan isang kerajaan sorga kung si dot sa dapon da sabat iti kano kaguyahay kapag yampay maya dot kay sisan na sumumbayang mentok pangampakan da sabat bay. Kung si to ori ka tatamo dandahay o may dad nuno pa ay bulayan nga popoin sa mokdahay kumadiha. Tinasambayang dahil sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanang sa dapon kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kanu ta kapakago dot kapag yampay maya depan ambarasan dot pangampakan sabat bay no. Mantad pada di pukul 5 sitanga tak pada di magyampay nga rumah samin do kayo hiti na padahay nga mi putut takaran. Ako di ay muayanam ako kurati piramutan dati tu tumano da pala laporan da lain nga Selcom line RIP ila na padadi DJ nga Milo hida gunoon kan tolo nga ilanom o lumis kopyo sa kira na pundad kopyo ay muayan mi putut-pututom takadi kanod katilambu sitit ay panambarasan dat sa dukon na may no nga kalansanan dat orang awida kay hali piad paingkuro nga ikalansanan dat ay katumboyo dati pagisisan dati mayatit pelajaran akong pokon sabat kuno kayo makukuro karangahan iti okay kan tadokon okay no pimpasang ngay latang kisus tu alasu ti pamadi tidda nga daw ay mong kurubot to pun nakarangahan patayon hindi latang kisus sila Baino no po nga ay hopodom 2 hari bulan 2 2022 tadaw sabat kompokon takon tadaw sabat bay no puji Tuhan tu lumisat karangahan ay bom mga saski nga gumuta mo dat nuridi iklan dat tidak den tadaw harsuay na sang usigataso sang giyak-giyak tanganak haharan na pohot ay iklan dit kentalang moed aruba to piramutan dati bisisan dati kangat ako di dati dat maed ako Sheikh kumatambalut moed angatan kadaw ila demampay dat iswang dat kabaktian pangampakan na sabat bayno no po hom tulo no po panambarasan dati nga sunsurigipan umbal takay nangkod ay tumano ditit isoot game ikamoyen da sunsurigipan kumono po nga miya galid di gipan tumanong kamang nga sumunsuri dat ay manangkus tay kamagusa isay na kapagulo da karikot ta hirid rikotan pasunsuri sa kira na pot intangan dati sa kira gipan paingkan kadawat iti sangim pasi da suway da kayo na po pangintangan no tudukan kasyo hitanak daw mumanaw sa kira na po maganak nun dati gipan haron da hit ay
tanak tudukan kadaw mamanaw no pondo nga iyoti pokoyoon nila karambo tiso pokoyoon piolonon no tiolo pisolionon om pasunsuri mamanaw ka pikira-kira iyodi ka mumbal ni tangkuyuh yaw oh pamamanaw no pondo nga iyati na po tito ang lampis-lampis om pamamanaw to kono po nga ay poti babar ka jalan miring ya di kantor so kirad miagal ko ito nga karabaw apato gakod dati ti gondo jadi mamanaw to kono po nga pagulunan no pati longondawanan iti na pagakadawan galiba nga gumusa ka misoli oli haron na kagoy borosan dat miagali di putik kot manudok ka tanak daw mangkaw ka tapot ito ko piya tudukan to ko piya di putik ki tanak daw di pengkamang kaw ka pengkuro adi nilan nga iyati na po to sebagai tulun pengkukurohot panunudok dati di tanganak gisembo ina pa tanganak nga mila mamanaw to di tanak di milad nakumbal ko kopiyod iya ko hit agong tanak nakumbal ko yun ang kudat minangimuhay minanis experiment dat inapay tanak kat tudukan na mamanaw nga mila mamanaw tayong mari tapat tuya kaperid ana pa dati tudukan nga anay siya mila mamanaw gisambo ina pandet nurid di panginsikap ta kana pandad ay arangay ang kudihot panginsikap ta kana pandad mamanaw nga pengkuro kaswabon na pandahom ando onuan da kasut te ko talumpaki tanak ngayon nando papanahod dilod ilog galinting oruhay kakakapanahod iyadi ka Pwede. Harga di nandoy may apun-apun. Pengkuro mari Pengkuro da kon nombalan. Iyan dito mangiruhaid tanganak ka mamanaw. Tatahon nga nando dati papanahon. Haro nagiit pasakayon ni dit ibo sikolot pasansangon gaya tanakid digi mamanaw o sikap mo ti mamanaw onwa nilo ka nga kakitanan na po yun di mamanaw ikasariri bo nga modas to kagadi mamanaw bo yun rin naman di kakuhaan ni did terpaksa na di dat it miyagal di tamodan di dati may pangahakot may sikap po kayo mamanaw yun di matugya diri nga haro na ginarangaw ko dat iti right ko iti moboros sakira na pod it dati tudukan na moboros dati man ahakod iswanggat moboros nga nasangkurod kapiagalit tanganak ko gumawa ng pasikap katurampus at mimpo na moboros kabo nga nugadi hot kagorong-gorongon na amon udo ko moboros ni mangga tudukan niya dati moboros sa tanganak mo tudukan na boros nga idom mo lahing ka boros kada na dit makan ka nga kan kada negatif digi mari makan ka nga lihkan kon ko yun di ka panunudok dati ingoyon pimputulo to modasih takod ina pay tanak nga kausuy dit dati do komoyon jadi iri na di ngon di pimputulod may bakan da bahasa tanganak kada di bo maan na po pasanda tayo da mulahing kaboros mo kagusa ilo di kakasupi okay pagulo ng takaayat tabay ng ano alihuan iswang da 1 Corintus bukas siyam ayat kedua na padamonom gisam madon padam turo manta didi
iho na po nga ako maginangkus da ay sa tamodon, iho nagi kadaw nga okon ko it patinju dit sambarangan. It ay si kamuyan dat mintumbok. Nga iho na po monarining ako tinanku dot tumagwanggat ang sanan. Moed sayra na po papabar ako ti Injil kumatulon na suhay nga kadadad iho na po nga iadano ko. Intahan to ko na po laboras di Rasul Paulus nga haradila kamuyan dat patinju. Haro na matu patinju. Haro na matu bakusinggot antakadit zaman dilolog. Haro tu naretan bugisyad kano pa siyom iho na patim akon kami agali patinju. Akon ka patinju di isang katumbuk-tumbuk. Tu sa kira na paganda sang katumbuk-tumbuk nga inapohit kagarasan do nga or pasikapot ay minsiriba pasikapor rumasak mando it kumbangan no kapihom irinon dad inapandahit tumbuk nga kontok irini ka mo natulundat sandi ka ino padihat tamodon nga haro tamodon dati mod ino po tamodon idi nga kontok ko piyo iso na po hit umbalan dat papaintalang kahilo nga monorining molati tubuh ko ka gumo iti ka mo natid molati sayra na pod basta kod sa kira mo da papitanga daw kumbalo ko ihod it tumomod ka piyod mumbal katingkod ay mamuru-buru hirinandad makan da nga daw kakan ka da nga daw burasan na po pukul 1 timpunan na po modop ko manunan daw aturad hopodom 5 minit ko modop paunian may alam pukul jam ko iso podom 5 minit modop kodop koipi talu na ginumbura ay pino nga manguni alam nga adin na rin kati apatan numbur koposik ya lumadi kapat ka umbalan nunad haranot pang sa minggu 2 minggu kapodam 5 minit kamodop rikot na basanan na parim pakaw nihi alam posik ka na basanan na kadaw di nga ina pa ihapadam 5 minit di nga kabagal dat papatanduli da kagarasan dati ina pa aasihati di tampinay nga it ay soot pasantaban dati modop to kana po pukul nuno na po posik korikot to si tanga jam san jam harima ko gisem asadapan olibaban nged kaposik di pukulanam nga yudidit pukulan na mo kaswabon. Konpunay tanganak sikul. Ko kita di mo ipansu itambalot. O ngay po nakipansu. Iho mo panampakay. Imoy sikul ko, imoy karadya. No kadisawa. Ay, hinggo di nga no. May karadya. May karadya. Doon sa dapan matiti asug. Doon sa dapan niti akon ko. Doon kaswabon ka. Alibaba ni nga yun no bagari dan sa dapo no kadang-kadang iri na gid to kono nuri unsubon na mo dapo idan sa dapon to mumbal ndad alibaba na sumono jadi melatih tariningon dati iti todop nga tariningon ni dati iho na pohom inubasanan la san taon na korikot tadi san taon dat ay musika pukulampat nga nakurmato koloboy na pukul 5 si tanga na di kayong puno gi bayno gi
Nga tapos mo pukulan pa tako po din aposik. Pukul 4 aposik intahan na jam pukul 4. Rumirihat pati 5 menit. Pohon yan kagwi alambot pukul 4 10 menit. Ori kati pukul 4 10 menit. Rumirihat pati alaid pula. Pohon yan ang 4 si tanga. Ori kati 4 si tanga. Maano pukul 4:45. Ori kati 4:45 hiri na gindad tok kom iyo podit. Lumpakis godu dot sikap pun tumungag. Irini ka kuan dit awal dari aposik nga natarining nga dad apya ka ni alam nga aposik. Nga isa na hit rumihat pati rumihat lain naman datadop. Tira na ginumud tadop ki ba jam-jam. Jadi perlu to koy dat harohot latihan. Ya, kon ako pukul 4, kadang-kadang mangkud pukul 3 po. Kung balagid aposik ko pukul 2, ako na modop na po, tatap na aposik kago. Jadi osanok magindad, patalibon po pelajaran, modop po ginda tu numaaw do asun sudan tatap nagyanda tumungagat numaaw asun sudan. Paingkan lagi kadaud isuang kakarohanian nga iati na po mantad ka ipolambusan dati opor luhta ko idi na po ipolambusan idi nga mandati paindalana do isuang nakapasyan dati. Ako ni kasang kaboros-boros. Manto ko poboroso dadamot dati poborosan nunuy kaboros dati iri na kadawhi dati dat tanudan. Poboras ta kad right katulandat iati nga apantang na tulandat. Moboros ta ka right ka pangakan-ngakan iati nga apantang ta kunad pangakan-ngakan. Iadi moboros ta ka panampakay iati nga paingontok na panampakay dati. Mogaduh kod kada ko pagalisun kanu iati nga nagya mogalisun. Kau basan na pati di nga itang odakutur. Ay da patut ta sumono wo. Ikakitangan kesehatan na kau basan ti di. Porisawon nunda hi sumakit oyo. Taruk mo ti ditit. Tapos nuti ka paru-paru. Tingkadan na ka mamonigup. Tadaw suwab. Kakita na dit. Isinumakiti dokuturo misun-lisun. Ay, muna si hati la dokuturo isiya nga magalisuni ka. Iati kumadi tanganak mogadu ta kala tanganak mogalisun, iati nga mogalisuni gi. Ay sikaw mo yun. Tiadi. Jadi ino po inaretan di Rasul Paulo sa hila nga muid ato ko iadan datulun, iadadan. O gumugal ako mundat mga dadailo. Miyagal ko tidak hormat. Ato adi ilo o tumbayaan dati. Ilo ngay ko mundat mga dada. O mantad ko naretan ay right ko tanganak. Nga rohyano ko dat popoy sa mokotakuri dat mantadit iho okot bada hiti dibay no. Haradi naretan dat pasal tanganak. Iso no pohot ay mila dati intangan montakilo tanganak dati nga iati na pohom mila papatanam bot paingkukuro nang kuot ay paingkokoton do kaposin diolo. Paingkukuro nang kuit kakitanan da tulun di kamundot ino pay kaposin diolo nga hari poy maha-maha ko amo ikamon na tulundat si tandod di siya kaamo ka hari tiadi ino pay milad popoburu dilad miagali di nga isa na suway ka iati doho na pohadat pangintangan pendapat lah mantadat ujian dat anak sendiri nga
atumbaya anom atapatano kudot kaboboyuhon na po di tanganak dot hiris moy sayra da moy songko duo nga iri no kaboboyuhon di mulohing ka daw. Manakaw. Sekira na pod haray tanganak kamoy iwalay dati iwalay do kayo. Manakaw no po itanakid di. Di mulohing natudukan da hiri walay amoy panakaw. Iya di mari. O bingongoy no po itanak. O bingongoy ni mulohing di. Itino po kamoy dat o bingongoy nga kada dati may soroho dat moy ta ko papanakaw dambokon kamoyon nagid o bingongoy o kani mati ka di. Itino po kamoy na o bingongoy nga moy pagano dit okon ko iya asangano. Jadi okon ni kaborosan dat moy ta ko panakaw okon ko di. Sekirad iwalay pedat sendiri miagal ko ay handphone. Contohnya handphone. Ino po handphone nga sangano na po di handphone nga itina nga ngayon di tapa anuo. Iri o kita ditanakid di. Jadi sekira na po okon ko iyati sangano nga manguhot ko. O buli ka ngon ko ka. Molos ako ka. Nga akon ko jadi satu katimi karuhangge. Manta ka na po hit aringkas mo. Isawo dati nga haro telepon, iyati nga haro telepon. Kumono po nga masing-masing nga haro. Jadi mo ito ka na po maguna di telepon di sawo no, ikusay kay tando nga popoy lang nagya. Arud, kani ka arud ge. Daling, mulos ako pati handphone no ka. Bah, kadi sawo. Sekira na po ngon, na po tamo dati puro to, ay sa boros nun, makibanar, o kita ditanak, iri na yung omitanan di siya, di may siya dambokon, ay siya kayo mo boros at ay makibanar at tulong. Itanganak, itinapatanganak, dati nga haro, nagyatit, itit kasut, teko salipar, dit, numanto ko patahako. Iso na pohot, kakitanan dati, ititanganak, harohi standard daw, patudok ka numulahi nga, payingilih, kaya salipar, hari nga, muhot siya di sangano. Mimang po polos, say siya di, mula sa kula salipar no ka. Api ang munguhat, di nga, popolos siya. Nga, may dat ilo na ikamundat si standard do kaposyon, o mamisunod. Mula sa kula salipar no ka. Jadi, okon ka sa mata-mata, miyagal ko, isa na po kapagalan natin nga, iti manakaw. Okon ko mo'y napaganod, it barangkat, okon na kumunlo nga, ipiyahit, iti mogyolos-olos. Nga ilo ni popokitad. Ilo na timpunan, papaintalanggat, paingkukurot, si tandod diti tangana. Pagwangan natin. Jadi, okon na ko it, abingongoy. Agumo ilo. Miyagal ko, abintogod. Ay, dati miloborosan at poinsan na diti abintogod. Mimanggot, kita, numotid di tangan ako itagwangan dati. Sekira po sa pitagod-tagod ko mikaruhang, yakon magi adi-adi, song giyak-giyak, sirad mo idambo ka ni tanganak, iya di nakadaw ilod eh. Gumo na pa rin. Irini ko mo na si tandad do kaposyon. Jadi, iyati na ipopoing kakat di si tandad di latanganak. Pengkuro. Haro piro-piro hanore tanda iti. Kapagulo na po nga miyagalitit boros dati. Sayra na po polambusan dati nga mandati powon sayo. Kada na ko ilo, ako na muna sihat. Nga iyati nga ay tumano didit. Inunuhi paborosan dati. Odop kamad asapung ka. Iya ngay mo do po gisam oswaban. Nunuman. Ponakin tang didit handphone. Nga manuho tamo di mamo dapid di tanak daw.
ina pay boros dati nga paing kure boros dati iati nga iyo di nagyahot man dati paindalano. Ina pa kaguhit pakitanan dahil lolo nga haray nang kudot iati na po nga kano po kito dot kinorohingan na po Yesus na po nga ay isukon dati dot pointapot kapiyo hara nang kud kano to ko po kito dilad iyodi pingkuro ina pa talangan na hiti nga ay kakito hinang ko itanganak dot iati na po nga mintong got kitab mintang ilatong sabat sikul tay ka buku-buku rohani dasway tay ka sakira milahom kano ta kay nang kumaga nga tilatanak dot miampay dot mambasa ila buku-buku rohani pausawon na kago nga kano ta kay nang pud magano timpud manurita delod right ko boras sa kinorohingan ngono pa di imulay le tampinam ay haron na di dohok kagagalan ino po hit tanak-tanak kokoro pri tanak nga sayra dot ang pukul 9 itaning na head painlatan saritayo ko kasyo nuno sarita mano idong kinorohingan ko idong pumugunan nuno na po ka sarita nundo pasali Daud pasali Musa inta ano nga kodop na siya putan na siya sarita di dirin ni pi nga kumbal lagi mangkundad yo kodop pasikano ko siya hapon na sarita putan na kago kadang-kadang gat hirinig kay talanggot kamalason o kani kamalasiri nga harnigad huyan to ko mantad ko lumohing-lohing nam siyodo paghati mo lolohing piya galan ni tanganak mo nga sayra di ming kawas-kawas sa taon ubasan na mo da po susway to dapon na hirino di dat ay miya galidit haradi kagagalan do hiri nga I will go na diti I will go na diti noroitan di bainom iyo kayo nga iyo dini kadaw miya galidit lay to kunod na kumbal na miyampay di tanak popokito dilod iati na po nga magano takod kinorahingan na po nga sondihan dati hari na ko korongaw yelo dati da sumambayang ino pa yung bolyaw iti na ko nga namdadaw na kanto mo lohing bogi sayra pa sumambayang nga olo goda sambayang nga sandiri mo tama dahay iswang karajaan da suruga ka orongaw dahay sumambayang yelo iati pingkuro to ko ihon na pa sumonom kakanda dong tuwang monsu na danda ta sarowo tawol pohom miri kau na diritiri kohon katilombus sa kodop hinggo pwede hara ko mo da sumambayang ko to digi posik ko nga itanak nga kodop no at ako na kaano po pakito dat right ka sumambayang lobby pundati kamoyan dat haraditi oritan dat ay kabaktian keluarga takod papaintalang iti kamo susahain mo ti iboras ka piyo bo gumu dat keluarga iswang gat lebih 30,000 Adventist intanta ka no parikodam piro na kano papaindalan dat kabaktian keluarga among irak kasuabon te kasadapon IPI intabon dahirid piro ginumo keluarga papaharak kabaktian keluarga hiri piang nga ay man uhatad dong tuwang ko
dong kaswabon. Impirod monikid tadaw ko, monikid swab, monikid sodopon ko po yung kuro. O intaw nom haro kaiso. Ngano pa di intawod, impiro sa minggu ka. Gagal di. Ila na hit, may napad iti si tanda dorohan nila tanganak nga haro, umbalan na dati papaintalang ila kantakan din noritan dati diteno. Sebagai sanglo na masitar, ipailon ko da kayo lah. Iti na pamasitar nga, asaro gyam may lawat bagi. Oilan mo ti dilod ina po'y tanganak dati nga, asaro dat kapaharo to kabaktian keluarga kamu. Ako piya mo misunod, oilan dilo. Oilan di mo sitarot, ina po'y tanganak dati, iyati nga, kapaharo dat kabaktian keluarga kaiso. Isa na po ay pangintangan dati, dat iti na po tanganak nga o basahar kabaktian keluarga, suhuan nung mamimpin nga atasu, o iya puji-pujian, bah ka. Hari mangkuit apo asuhum, bah, iho puji-pujian isayda kodo apo buka. Sayra karikat la gereja, ay so di bacaan po persembahan dabay no ka. Makitulong na dia hay dia, pabuli ka. Ina po'y tanganak at hitidahayam mantadidit ay PKP, lebih kurang 2 tahun. Kabanar di may sambayang. Anda dan nuna pa sukarila, kada borsan itanganak, IPI mo lahi nga ay si sukarila. Memimpin puji-pujian. Dahulu nagindi memimpin ng khotbah. To, palad kagi. Nga, aubas na pailad iswang keluarga, atasud igereja, atasud hilap, ya sikulan nga, ay sipod dosi. Iri pagid, tinapatanganak datid, hila sikul di gulo po, i zaman pa dati. Nga, royohon nga tulun, oy, koylon, siya mimboros ka. Nakuro, basta kad igereja, basta kad ikeluarga. Puji Tuhan. Puji Tuhan tu impunan to kadi kagu hitit ay standard rohani ilo tanganak mantada ikeluarga dati. Pakitonon to kunot iyati ni timpunon. Kanu to ko dot sumudiad right ko ay membaca minsing ilo kasari ilo boros kinorahingan popokito to ko dilod iyati na po nga haro kasari asambayang dati kumakinorahingan magangat to kon dilad iswang kabaktian. Memang haro kolomokon dati, haro ko sibukan dati, iswang karaja nga sakira na pod sorohon dati o standard rohani latanganak. Manuh ka amo patutad man dati umbalay dot sumunsong na pod moed ina po standard rohani dilo nga harap kapostyon dilo. To koy arugi do papaharod di. Sira kagayo hilo nga hirinundod mongong sikaw tokod. Ina po hit to dipon dati minangahak dilo iswanggot standard rohani nga ay say karugian dati. Okay. Oy, 6:38. Ubuli ka gisang pukul 7. Suway kayri ino po hikaguhit kantob dati timpo bay no nga iti kamundo media. Ilo nakaguhit kantob ko pio dati. Iswanggot belajar ta kolabora sa kirahingan nga ilo ikantob media itit ang handphone. Iso na po alasan dati nga memang saya tidak baca Alkitab. Memang aku membaca kitab, aku memasalat sa basikul ko ilo buku-buku. Harangay dihiti di handphone ko ka.
nga otopot tinang ko kopiyad membasa kopya ko di. Terus tarang ako na payohod. Sakira na pod membaca ako renungan te ko mintong pia Zoom te ko khotbah sakira id handphone gitu. Miloh gyari man dati pitong kiado bo. Megal ko mintong ko na Zoom. Zoom na po, milano pisakon na po. Pisakon no rin nga, moros boros itulun. Hiri nandun, mambasa ko nandun lo WhatsApp mo na ko WhatsApp ko mintong ko disusway nga milo. Nga galit digi. Iya di ho kumati ho. Kumano po nga, kalau mo ko ni rin. Jadi, paing kukura di tanah ko kita dia ay membasa ko kitab. Isiyo nga kay lahid, ino pa handphone nga. Nugya kereta ni di. Multi it ogumo kagunaan bo. Sekira miagal kay mumuhaw tay ko hari mumuhad ogumo it kagunaan ni barang-barang multipurpose kaki. Iti handphone dati nga multipurpose. Paingkurok kay le tanak ka iya na po nga otopot ko piya mamasa ko kitab hiri. Okay? Kumbala ko insan dat ay antakan na po di nga hari Sabat. Asa haru kud mani tanak barasan sera na po hari Sabat nga. Hari Sabat. Tu mintong yan dit. Kadang-kadang kot ay opuso sila tunturud mamain game bo. Okon pundod ino po tambalut daw nga mamain nga ino po hari Sabat. At sabar gati tanganak. Okay? Nga umbala di kasar hari Sabat tibay no ka. Ano po do hinad itaguangan ande lanum paing kurola nga ay multipurpose, multifunction. Oy, nudid dusun. Jadi kumbalid insandet iho kadaw hari Sabat mo tiri. Intang ako na di handphone nga ngambo it TikTok nga it manari-nari ologod na gidi speaker nga dadi kasi hari Sabat kasi nala ako mo tidiri hoy. Manu di borosad tiba-tiba muncul ba itu ka nga oy lanto kan la tanganak ilo nga ko ilo himpoin kuro. Dadi aruruhay minintang ko hanahanam nai pamundaan namilom minang hilag ako na pod ya nalihuan hari Sabat bunga di bayno ka. Jadi ilo kamoyon dat iti media nga ilo net mimanggo cabaran datin agayo datin pubayno. Cabaran na kapiyo lagi. Momonsed ino pa mina tilatangan nakot right ka standard rohani nga akuri. Kada borosod latanganak iati piati no nga kolotaw itit no nga kakikang no nga mantad ko ilot kararamayan nilo media elektronik internet to bay no iati nga ompuong right ko boros kinorohingan. Ya di mari hari Sabat nga sa sangulun ko mamakaid iyo pon misok-lisok mintang iti dong pamagunan sa di ko kitok sa di ko ilo pitanga tuong hingga amilom mintong dong pamagunan nuno na pamangko nga milad intangan. Jadi irine kemon kud agayo cabaran dati iati inang kolohi nga apuri manan to koy dawlo nagilatangan na. Rancangan dot intangan dati sa kiramiagal ko television, TV. Nuno intangan to ko. Aramayan ko mintang idit i-kung fu do sina. Aramay gamintang nga sa kirano po miyampay to ko di tanganak nuno di intangan dati. Mintang go berita
sira na pod ori ka ti berita pukul 8 nu ka di tanganak. Oh, ini orang tua punya rancangan. Kita tunggulah sampai pukul 9 kah. Ay, lo mintang berita. Ay, nando pukul 9 nando ahahawan di remote. Nakatali be dia rancangan, dahay na di rancangan ka di tanganak. Nga aramayan, ako'y bumintang it Animal Planet mo. Nga iso ni kasiyan nagetong tambang ngon dit ang singa pinti nga bay mo. Irinit otogod dada ginaw ko kita nga irin matu dila diralan ko pasiyan. Isay ominat tayangan Korea. Mihadihad pamintang tayangan Korea gitu. Iri na ngay at ay karamayan na mintang hindi mo. Haran na po, ay, ang naruh na gi. Oke, jadi ikamoyan dat milo takopod imbulayan, milo takopod tapis-tapisan iti adi nga haro timpu-timpu ilo timpu dati da mintong dilo kamon dat media nga osilid isoot kompuang iti tanganak tat ay sumunit isuang nga standard rohani. Amo no oilihan iti handphone. Iho nga apuri manaan ko oy. Kadang-kadang nga itit ay pikaruhangan, itit miyampay tanganak, itinugi handphone at ay urwon tamod dati. Kadang-kadang nga mamanaw na di karuhangam ajarang, sudah punda ajarang ko kapiruba. Handphone ko na po dia, asyo ka, apa-apa nga nakandadi, ginaw nga, tapotig yabo. Ngonto ko na po kapiyo, puri mo nun, sorohon na po kapiyo dati iti, ay timpu dati, iho lah, tapuri manan ko. Ilo na kapiyo handphone at amo no, kaili, kumaraja nga po, ingigit. Makan nga po, ingigit. May mga ko jamban na sumuno nga po, ingigit. Okay, iyo kayo nga, iya di. Kapalayo, hindi waliyom lah. Iri no kakuat ang alay, dilo jamban. Ako ni ko, kadahan na tayo ko, paingkurang nga, ko hiyon na ni handphone. Nga iri nandet, kagandam apasan nindad, ay so no ka. Ilo nga ino kita di tanganak dati. Oporlo to kono kapiyad I will go iti. Iho nga ako non kuid haro no kapiyad kolomokon kud hilo. Kadang-kadang mamonsay na karita nga rumikot to hit. It sangat di karita nga kombal kapiyad kun numan to guro. Aruhay kay dakawon sendad akon ko handphone na po kasi apa nga nakanida ginaunod haro higyahit timpu-timpu hari keperluan kapiwo nga dala ada lan tu jadi kapid lihan ki kodop no kapid ko oy gitan iri nga kadang-kadang gat pailatan na tilong ping kami tungan nga turos kodop to kunod oy lihan nila handphone ki ay hilo na dit palad ka. Kadang-kadang hilo nagimang ko jamban da aransak ko WhatsApp tu ay so kaganggo Sayrad oreta na hari Sabat. Hilo nakaguhot iso kaguhot cabaran na tagayo. Kadaw. Otood to kanang ku tay ko otood nang kulatanganak natin sayrad oreta hari Sabat. Itinupatiga tanganak itihom. Wah, kono mo iponsud hilo ko nga. Yay! Paingkukuran it. Rumikat tadi hari Sabat. Ay, buka Sabat naman tadi. Jarang. May orang udah tadi, yay, buka Sabat.
kaubasan po karamayan nga itutup sabat, tutup sabat ka. Hari makuit anda bintang-intang pwet pukulan ng buli sudah ka tanganak. Iso ikasuayan natin pasaliti tadaw sabat. Iho nga irini kasuayan ko, do kadaw. Antakan na po tadaw kaubasan, kano to ka musik ko aswab, sakirad ipakaradjad sendiri mamutong pukulan 6, pukul 7, hilo to kunod mingkarabo mamutong. Sakirad iyo kayo himakan gaji pukul 7 do masuk ka sikul, pukulan 6 si tanga hilo to kuno. Okay? Nga kasuhayan no kapyo ti tadaw sabat. Iho di kasuab nga pukul 9 samok ko 9 si tanga no korikot ti lagarja. Nga tadaw no po kaubasan pukul ay no po hit pelajaran datid kasuabon. Onde papaindalan at buru-buruon. Tanganak dati ngayon di. Pukulan na mamanaw na may sikul. Anam si tanga. Hari mako'y pukul 5 si tanga. Pum, sangingandad na dibas. Nga hari sabat na po. Ay susah temod o kodaw temod demon hudat sumodiad may sambayang. Pukul 8 ay sa panakakan nakonsak ngay naman. Pukul 9 mo nagiponsu. Hari mako'y pukul 11 korikot nakitang anak garaja. Nga itin natit tumbayaan ako itin na matitit pagumbaloragon ko mga dati. Umbalay to kod ay sabata orikot muntak do kayo hit papaindalan pa kasari kabaktian borsamuka nga pukul 8 si tanga kano po pukul 8 si tanga ta kano dak kaimpun kon ko korikot rumikot to padi nga 8:15 ina pa 8 si tanga nga mimpun sakira pukul 9 mimpun 8 si tanga hina to kono yun di darek Zoom nga masalah tagayo nakuro tagal sumodia open kuno po video ka may ponsu mangku manampakay to off video kya harod tugas ka di ay so off video kuno po ka ilatan kadang-kadang kodop ngay okay kita buka kamera ka nga lahawon nga di ngaran Milsi Muslim may gya pintalang kamera no ay sa simbar nakodop nakod lain nakodop har borsa muka ti ko online har po ngay cabaran dati right ka hari sabat toy langgoy hari matugi ay hari mari ilo nakagot iti korikatan no may sambayang among iran sa muka toy ko it kabaktian online nga mila pa sumikap ilo online to milad off video okay monso ka nga makinongo di pelajaran kada pod asila pod ping on di video ay kumbali mo ti dia di kumbala ko ti di ay mati namon handphone gya pinakay kun tumano di Zoom mantadid si Riba mo edit ay hiti studio panaw nga korang ko di borosat yang tiada baju pakai baju intay ko nga ping on di magay video di iti nakakaburukan iti harot miyagal ko Zoom kana ginawa ko ay dagya tamodan dari sumono ba ay jadi iati sebagai molohing pengkura persiapan dati the right ke hari sabat
hari Jumaat kanu takapod papaharod kabaktian buka Sabat. Ay so iyo nga ako kanu tako papaharod ay kabaktian tutup Sabat. Sekira piad harot miagalo itit doon do kabaktian tutup Sabat. Ihati nang hati mololohing hinggay tanganak. Iti nakago kolomokan mo ti kadaw ti. Puji Tuhan dat akuri baru 187 takod isuang dat Facebook page. 31 isuang dot ay aswaw channel. Puji Tuhan tu akuri nakuro. Tu ino pa isuay di nga dadamot tilad kabaktian tutup Sabat niyang paid keluarga. Dot hara na madi kopyo. Ilo nagi kagwit imong insok do hara na madi kopyo ka. Nga sarohon na dati dot ino pohit koboboyuhon dati tumoguang iti tadaw Sabat. Nga iso nagi kadaw popoy talang popoy magon meningkatkan dila standard rohani da tangana. Panampakay sayra daman tari kawo. Ako nanta na pod kasuabon pod hari Sabatom sang gangaw ta nagi magisal lialid mangayan da rasok ti. Diho di tadaw di bayno. Oh, kayan na baju bati kilo tu atagan luman tari kawo. Ini baju bati ko pinakay tu atari kawon. Nga kaubasan no mati dot kasuabon pa hari Sabatom monorika nagiging rasuk ilo kasumandakan monorika naging tabuk mangayon tabuk ilo hodingay magimikap nagingay kaubasan tiad di aduh ya imotid man tadi kadaw iati sebagai mola hingit no kinaubasanan di lo di sumono man tadi dati. Jadi piro-piro hit nimbulayan dati paingkuro ta kana kutumoguangot koy mogonon da standard rohani ilo tangana. Ino po'y pinagangatan di Rasul Paulus kumadati nga haroti kamoyon dot iri ni tamodon dati tumpuan dati no kasyo panatasan dati kadaan ino po hitumbuk git poninjo nga arubat yati kadaw nga kadaan iti na po timpu dati popokito kumalatanganak kot moid ino po kaboboyuhon da rohani dialo nga awonsoy nga arubat dati. Sira na po kagayo ilo haron na dilo kaposyon sendiri. Yati na dati iti haratanganak kot angokoro. May na dati pakita na paingkukuro takod apatut dat tumuguang ditit hubungan kay sisan dati kinorohingan moid iyolo nga kokitom kapurimanan diolo. Puji Tuhan. Tapot tagit yati na potinga hari kolomokon har kasilapan dati hari korohian dati gisambot momonsed ino pohit apatut to paindalanan dati sebagai molohing gipopokitod paingkukuran ang kutika mondat si tandedet rohani kumalatanganak ipopowonsay to kod rohani kumadiolo hari kolomokon dati nga umbalay to kod tumano dilet pagangatan di Rasul Paulus no kasyo. Iyo na pati nga manang pusakudot akon kaay sa tamodon, hara tamodon dati. Akon nagi kait paninju dot sang katumbuk-tumbuk nga imon no himan tumbuk kay. Imon no dati. Paingka nagitit kaposiyon dat ititinan ko nga mumbalo ko na dad ayay ko na ano
moy sayra na po papabar ko ti boros kinarahingan nga kada dat iho na po nga adan. Iya ti miyang pay latanganak kadaw nga iyo dito ko no. Gusawon to ko na itamo doon dati itpopombangan ni rohani diolo. Mantad ko manudok to ko dilod pa yung kukurahot kandalanan rohani ipentapot iyati kadaw nga iri na day pandalanan dati. Kada daw boros na to mod nga iri ni kamondat kotba yang hidup. Inbe paborosan dati nga tapot kapiyad ay pinindalan dati iswang dot nagi kaboboyhan dati. Iho nga gumukolomokon. Mantad ko o gumuboros o gumu i Columbus ay lanom atanod nga ko nga ilo na dalat I will go. Santa bit orikot o milo dati panatasan o may na dati. Kagayo hilatanganak haroy mo ti tanganak kapapasala da mulohing. Ay dogyad akon kay mulohing ko magangat. Dahil ruo liginaw dati karong sumod. Wah, jadi miyagalidit po hitian to kanati pelajaran natin. Ay sa dupon na bahay, no? Kapisanangan dot tumagwang dot ay tadaw do kumaraja. Ikalansanan dot santab na pa din yung bulayan natin diteno nga umbalan ta kanot papaindalan makiano ta kakagarasan na kinarahingan moed ina pay kobasanan datin kapientok to korhen desyo nga ano datin manalibamban kano ta ko dot popoy magon dot standard rohani di tanganak dati kano misisa ta kad isang samaya kinarahingan isong kradyang sorga kung sikaw dot kinaumpokan na sabat diti nakano kagoy hay dot minagyamong nagi minangimbulay right ko paingkuray hide popatudok do ihay na pa nga tulon-tulon o malahingon di apatot to omitanan ni anak labi pondad iswang na karohanihan o gumuot kontabon dahay Tuhan o gumu nagi kalomokan dahay o gumu nagi kabaling kahangan dahay iswang got tumagwang nakantakan rohani latanganak tu ihay nga tulon dit ko basanan nga anuay ni hay kagarason na ginawo tumagwangon no po antakan nagi nuno na pay aruban dahay moedat ina pahit tamodon dahay montokot papaing kakat rohani di latanganak nga agampot mientok di korohyan kung sikaw Tuhan tu hakon had iswanggot tadaw o minggo da wago diti iswang buru-buruon nagi pagindalanon dahay kasasari dahay haydat ay iswang pangintangan ng panghakan no. Iti na samayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw na kinapagyampayan dati, puji Tuhan tu ay nakai ilopirabutan mi pay osonong halipiad haray kayanan dati na to kayo akapyo sonong piramutan nga ikalansanan na kaswabon na swab alumis da kag piramutan dati ada koloboy kago pendalanan dat ikaswabon na swab kinako po sonong tadaw minggo dat kumaraja